así protegemos a natureza. Protege os árbores porque é importante para os seres vivos. Cuidar os ríos. Non se pode tirar o lixo ao río. Recicla para cuidar a natureza. Non tires o lixo ao chan, porque senón contaminas moito. Coida o medio ambiente, porque senón estropeamos a natureza. Recicla e non tires lixo ao chan, porque contamina a natureza. Cuidemos o medio ambiente, porque os plásticos tardan moito en reducirse. Protege os ríos e a terra, porque senón nos quedamos sin agua. Apaga as luces cando non as uses, porque senón contaminamos o medio ambiente. Non tales as árbores, porque as árbores aportan oxígeno para vivir. Cuidemos o noso